وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا او کلچی وعد اکرم موسیٰ علیہ السلام سرا دسلیخ تشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونیو تاسوس خیب خدای سرا پست لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذلك بیا معافی حکم وستاسنا پست دے کارنا لعلکم تشکرون دید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی راستن کے پمنز حق باطل کی لعلکم تہتدون دید پارا شتاسو ہدایت مومن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوِ موسیٰ علیہ السلام مخبل قوم تائے قوم زمان إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاس ظلم کرے پخبل زانو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بصود نیول ساسو سخیل رب خدائے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعَرِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر زاننا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ساوز دا پارا دیر فید مننے پنیز اغزات چی تاسو پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ لیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستا حتی نر اللہ جہرتن ترجشوینو منگا اللہ لرخکاران فاخذتكم الصاعقة نونو تاصل لو تندر وانتم تنظرون وحال لائش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑیم گا تاسو پس سمرک تاسونا لعلکم تشکرون دید پارا شکر کے دے نام داللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصور اکرم استاسو دپاسا نرے وریض وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ اور پیدا کرم تاسو لرا ترنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم وَالْمُنَا خُرَيْن دا پاک حاغینا چم تاسو لدر کریم وما ظلمونا دیہ ظلم نو کڑیزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی بخبل زانون وانی ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچو علمگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل شید دروازے دے خارتا سرخ کتک ان کی اللہ دپارا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اوائے تاسو حِتَّةٌ کلمان نو بخنبکم تاستاد گناون استاسو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ او خامخا زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کو تام فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کو ظالمان خلقو آئے غص وینا سوا داغ وینا ناشی طویل شوام فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون ددی وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کلچ اوبو غختی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت آئینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنین قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویل منگا خورے اس کے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا فی الارض مفسدین امگر دے پزمکہ کی فساد جوڑا ان کی